Kani kadai kedudashan Meghalaya bang ibriang sngabhai pi baro syakathop khubor mentaga janmit shwaban phai shiki khubor ki babne ngini pechwa yikimat bakongsan Tanbana Kaseng Hill State People Democratic Party yakathop baningkong chungi katong shaka election district council Amsyam nadan kanu gacing baitingka haduk menta hagajala ngadu balapan ni yaka policy baitingka ong President ka Meghalaya Congress uba Vincent Pala. Persya ke Neutral National Youth Front yaka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar arosang. But where unong yalam rangba ke UDP uba lakmen rembui man penbit gloy ke jing yaka ciak haput ke Assam bat Meghalaya. Kikubor kibabania ka Hills State People Democratic Party kalapan benai kathup kerteng beningkong chungki kertong na kabenta ke election district council banwan kabalabu banlong ha ka arphawei tarik urempang arhajar arhusan kathup ka kenthup yan riungot ki kertong na kabenta ka KHADC bat arngot na kabenta ka JHADC u General Secretary jongka HSPDP uba PL rentathyang ulapen tip ba ya kathup ba ar chungki kertong ansat pen bena hagini kisngi banwan habapen paw yu kijing snguki halor gajing syak kentai chong uba martul mukhem uba KP pangnyang ulapen syai bakani kadai tangkathop ka beningkong bat ulapen tikna baki kertong chongki wei pat kinong yalam kenthop yaki MLA ken paw ha kaching patbana ka bahadin U President ka Meghalaya Congress uba Vincent Pala ula keno ba kamsyam nadon kanu gajing baitingka haduk menta hagajala nadu balas dang yaka policy baitingka namarba karukom trekam kalong ka bajrong bha da ka ba ajing mut halor ka an penroy bat pensuk yaka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act ula ong ba kamdon kanu gajing persya yaka Land Transfer Act ula ajing mut ba gajing yo yaka NOC kalong ka badan kam na ka benta ban thiet jaka Tangko galan transfer act hi kimla bantin jaka kun bagi tu ke invest policy ke Clement Act ya galan transfer act isu change ke policy jaka bakin le lamba ke single window ke mandra no lamba ke jaka bakin le lamba ke industries ke le lamba ke planning tegatu kimla ban le nama menta ke act hi bakin thiet jaka ke ne ke tai tiki habio NUC ndekile no gono habio si ne kichnong habio NUC te kamde de basuk bakin thet kulmar le te kata inga trai ki klam amen ne ka ak ban land transfer ak te nga trai kamde ka jingma hado kat kumbangi mot ka Neutral National Youth Front HNYF kala persya ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar arposaw da ka baken tho baya ka chaka anshim bat IT no shakiseng bomday riulum habakren chikinong tho khubor henin kasngi u president ka HNYF uba sadon bla ulaong bakidon kida wan persya ikate ka an namar kate ka an katingkhu bat ka Meghalaya Land Transfer Act ulapan paw yikijing sngosi bakit khot changka district council kimdei ki benta changka board censure bat ka committee baton board changka IMA watla ki jaka ki babun ki hap hapo gajing pet changka district council complaint bagi ibu ada opposition bagi ibu kani section by review kai board governing council bat high power committee nama government but kani governing council bat ka high power committee nama ani chairman review chief minister bat ki cabinet ministers baro te hak kani kalau indirectly ini kai board ya ka chief minister bat cabinet minister kemudian kan governing council high power committee bahkan modify abrogate nani ban bet ban penwandul ya kan angkat kum kejumbit kejuki Unong yalam barang ba jangka UDP bat menteri barim katanat ki kampo ying uba lakmen rembui ulawer ban penbet kloy ki jinga ka chiaput hapdeng ka Assam bat Meghalaya ula ong ba ki jinga kan at hakaput ki jujia man la kapor bat kermen baki menteri rang ba jang baro artli ki jela kenyale kat bala ban penbet ya kani ki jinga kan at ula kamru bakam long ka besuk ban penbet ya ki jinga kan at ha ki benta ki bedang ya kren ha ka benta ka ba ar jang ka jinga kren ka sarkar Assam bat Meghalaya kila thau ya ka regional committee ban penbet ya gajing akan at haki hendriu teli gijaka ki badangsa under the leadership of Conrad Kisam
and the Honorable Chief Minister of Assam, they have tried to come to understanding that this issue cannot be linger much. We have to find a solution. But a solution to this vexed issue as border is not very easy. And the regional committee, different regional committee, they try their best to address the issue. But as I said, that we have to see the consensus of the people. We have to see also the convenience of the people. And I'm very hopeful that the government, the state, and the people of border area will understand that this issue need to be settled once for all. Ka Village Health Council VHC jong kasnong kadhor kala penlong yaki jing rakhi shwa ka Christmas menta kasni da ka basam yaki blanket basaj yaki khun sweat ki riu tamen bat ki briu ki badon jing duna ha ki department ha kani ga jing yalang la pen iru ya ka program pen sngo tho pai ba ka bayadei bat ki jing e ki banang kiu jong ka shong kha shong man khana ka bala penlong lang da ka VHC bat ka dor bar shnong ha kani ga jing rakhi la ya don kat lang uba sustenance sotun uba dei MLA ke Jirang kum ukongsan haringkat uba RV Marwen ubade u officer in charge ka Pathar Khma police station bat kiwe kam halubide bat ke kam snong helai lai kraru halubide bat kumno ban saindur banang tanba sisu nalo tene ke snong bat kiwe ki snong di badan hakane ka Constituency bat kene ka subject kaba laban ong kaba kit jingmut bat kaba laban ay ke jinhikai kaba bha kaba ki hul samla ki jungi kinyo ekne ki jinhikai ki hat ki bare baro ki duktif agde bugni phang Kaseng Hill Farmers Union Central Body balayalam da u General Secretary uba Alphan Bert Carsentio bat u President ka Sonidan Circle uba Roswell Shadam kala rakhi ya ka Advance Christmas ha ka jinga don lang kinong rep jong kate kisnong ka balongkum ka chingle kemen na ka benta ka imlang sa lang ha ka ni ka jing rakhi kaseng kala sam ya ki sembai chur shiginong rep na ka benta ban rep ha ka portlang kum ka jing itho ya ka jing IT lut jong ki dikhot kaseng kala airu ya ki jing ais bha Christmas shekitu ki baju kershan ka seng hagipor baka yakandu igijing e uba Carsentiu ula banjur ya ka jing angnut jong ka seng ban pensyur yaki nongrep bakin beteng yaki jing rep hagi benai telang kum kahil sama union ni wan kerpang mata kasni ya kini kesnong naka benta ban rakhi ya ka advan Christmas bar hakaju ka poru ni layo ya ka ban ai ki sembai ka ba nimla shisha ban klam na penpau ka jing sngongo ya ka office jong ka rep karyang ka District of Agriculture ya ka ba kala ai ya kini ki sembai nilayo ikini ki sembai na ka District of Horticulture uba Mitchell Wankar MDC Kalaban Bat Mauprem ula ai ke jingarap pisa iki pulet jong ka KHASI Hills Autonomous District Council ha ke jingalang ka baret menta kasngi uba Mitchell manla usnem uju ai ka tu ka ni ke jingarap ya kini ki pulet hashwa ka Christmas bat ula ai kuble ya ke jing treasure jongki ban pentikna ba ka office jong ka KHADC bat ka campus kan long ka basngan but I do ipor bagi dengan try community casual ijingyo ibalabdet ibarit bah te nadu itu ipor mah pibai don hani ibai don nadu kapor ngaile iban pet kami pi khamtan e kani kapor Christmas ba juwan ujisu bani temen lang but khamtan e ba hayang sen to manusnam ni jua ai ni ai sobha khamtam e tang man yo ban so halem hayang sen
KHASI Students Union Balat Border Area Circle, KSU Lauba Border Area Circle, bat KSU South Semper Circle. Hagajinga Trilang bat KSU South West Khasi Hills District, menta kasni kilapen kutno ya ka program soi kerteng kabalayat menta la san banai kabadawa ya kecing penhe ya ka Mausan Ram CNRD block Shaka Civil Subdivision. Hakani ka program soi kerteng baladeb ka KSU kalapen benapat ba ka KSU kan yai peteng ya kecing persya jongka halor kani kaman. Usamla Bonsens Naitang, President ke KSU Balat Border Area Circle, haba ajing kren ulaong ba ke KSU kala penlong i gejing ki repair ki bajai hagi ni kisan benai baladeb Henry ka sarkar ka yai sngap menti. Siakan ke sim jam akan ke sim sudah mentah. Bang penlong akan ke signature campaign. Berapa way nak gejing ki gejang ki. Bang pensnow syah ki penlong square jong. Kasokar kejeng nak berkah dan tentu berdanglo ia akan kita Mausan Ram CNRD block Shaka Civil Subdivision. Ka Kripa Victoria Senior Citizen Home kala penlong i gejing rakhe shwa ka Christmas menta kasngi ha Kripa Foundation ha umroi ha kaba la lumlang i kidkhot ka imlang salang na ka benta kani ka ayom lekmen ha kani kasngi lawan ban shimbenta da ikong Victoria walang ibadai ka project director jong ka Kripa Victoria Senior Citizen Home bad ikong Sherit walang ka badai ka project director jong ka Kripa Foundation haringkat kinong trei jong ka jaka ki riu temen bat ki wei kinong sha khot ngobha kaching thmu jong kani kaching rakhe kalong ban pen phriang ye kaching men jong ka Christmas bat ban wan ra ye kaching sngo ye jan hapdeng baro ki bawan shimbenta ha kani ka program la don gijing right Christmas bat gijing yat karel kumju ru kaching shat ka ba aimen sim na ki riu temen ki ba pen I ya ka sab bat kamen sim le kamen jong ki Kekubur ke babha ngila yo singo menne na gaskit jong ke mau Hagajing mare cross country run kabalalong menta kasngi udabit dekhar na kasnong Saba Muswang ulawan hagakerdan beningkong na kalyang kishenrang katba ka phernai kendai na mukha yalong kalawan hagakerdan beningkong na kikentei kaphang jong gani gajing mare kalong ong em yakidrok ya kani gajing mare kabala penlong da ka NPP yaw musyang unit kajingai kumba 10 kilometer u MLA ka jowai uba wailat miki shela ula ka we ya kalama kum gajing pli ya gajing mare ha gajing don lang u DSO uba krubok pasa bat kiwe gajing tmu ba kongsan ban penlong ya kani gajing mare ha kasien ka beningkong kalong ban pen sngo thu pai ba shapang gajing sniu jong udrok uba shela ula banjur ya gajing don kam ban ya trilang bat kijing no senyang na ka imlang salang bat ka sarkar ha ka baya le persya i gajing ma jong kaching di drong UP wato kamaman katte to ka state ke yong I to ya em go kaching ya khun ko chor pha thai jing to wo drugs ta kaching kali go pan man ni ile unu drugs kam UP ani po khubor katte man ka sngi ba ki police ki pli ya kemgi man ka sngi ba arkari lekari de kemba yo new drugs ta katte le po new drugs nei ba ile nei ba I wato emi ya ka very young population Katayaw lekmen Ranikor Constituency Week 2020 kabala penlong da ka Southern Border Sports Association SBSA hapok gajing alam jong MLA kathan uba Pius Marwen kumu president kalakut no henin kasngi kani katayaw lekmen kabala ne laisngi kalakut no da gajing yakop Miss Ranikor 2020 ka samla yai kermen yaw pniaw na phot chaud rangthong kala long kanong job ha ka Miss Ranikor 2020 Hashwa ya kani la penlong ru ya kecing le kai football paralong hapdeng ki officer ka Ranikor Civil Subdivision persya ya ki nongket kam ka UDP Ranikor Circle ha ka ba ka kenhun ki officer kala job ya kecing le kai da lai la arkul Who I am today. Thank you.
mentangin pet ye gijing long ching man ka suin beneng hatura gajing kriat ka long khat r degree celsius but gajing shet ka long r paway degree celsius gajing sngam ka hau ka long nyo phosan na ka shispa ka suin beneng kala banrang haki babun ki chaka haba phai pat chanong ba shilong gajing kriat ka long henrio point sun degree celsius gajing shet pat ka long khat henrio point r degree celsius gajing sngam ka hau ka long henrio phonyo na ka shispa ka suin beneng kala banrang haki babun ki chaka kat ba hajuwai kajing kriat kalong henrio degree celsius but kajing shet kalong khat sun degree celsius kajing sngam ka hau kalong henrio phosau na ka shispa ka sun beneng kala banrang haki babun ki chaka shwaban poi shaka bakut jong ka thup khubor ini pet biang sashisin yakimat bakongsan Pembina Kaseng Hill State People Democratic Party yang ketuk Baningkong Jengki Kertong Syaka Election District Council. Om Syam ladon kanu kecing baitingka haduk mentah hagajela nadu balapeni yaka policy baitingka ong u Presiden ka Meghalaya Congress uba Vincent Pala. Persya ke New Trap National Youth Front yang ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act Arhajar Apusau. Bat where unong yalam rangba ke UDP uba lak mendembui ban pendek ploy yang ke jiak keciak haput ke Assam bat Meghalaya. Di parlok katung lapoi syaka bakut jong ka thup khubor jingi menta ke janmiet hadu bangin daya syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.